Rahmat. Rahmat sizlarga hurmatli qo'noqlar. Men shu konsertning yurishida biz shu konsertga bir kichkinakay qo'nog'imiz kelib o'tiradi. Men shu qo'noqda sizlarning oldingizda bir yaxshi eko'z so'z aytib qutlug'im kelib qoldi. 2019-yılı atayin o'tkazilgan Dubayda, Abu Dhabi shahrida 2019-yılı dünyanın 195 mamlakati qatnashgan atayin olimpiyada bo'lib o'tgan. O'sha olimpiyadada 6 medalni bağındırıp yok gömüskede kalıp kelttirdi. Hiç kim gönül vurup atır şu kızımızga. Ben o şu kızımızı bugün şu konsertge çakırıp oturam. Şu 2019-yılga atayın ötken olimpiyadanın 6 medalden iyisi. Men bu jaka şu Gülzada qarındaşımız bu jaka. Ben Gülzada qaysiqda turasın. Ben çıkıp kaçırdım. Gel qo'y, qo'l chaqmangizlar. Görüp qo'yasizlar ha? Manaka 6 medalden iyisi uşulğuz manaka. Dünyanın 195 mamlakatının arasından 6 medalni bağındırıp kelgan kızız. Qo'l chaqmangizlar qarindoshlar. Gel qo'y. Qo'l chaqmanglar. Manaka bizning kichkinakay altın kızımız qo'l chaqlar bo'lsin. Sizlarga belek sağa. İşinge ilgilik olsun. Gelingizler mana shunday Qirg'izdan kichkinakay Tatinaqay qizi dünyanın 195 mamlakat qatnashgan olimpiyadada 6 medaldan jenguvchisi Gülzada qarindoshga qo'l chaqib qo'la. Albatta Gülzada bol senin iyiliğin başat olsun, жақшылықтарың көп болsun. Құдай buyursa, mından arıdağı Qırgız'dan atın çıkarıp, Qırgız'dan dilegin jelibretip, Qırgız'dan atın dünyaya tanıtkan baktulu Qırgız'dan mıқты insanlardan olsun. Gelingsizler, omin, batı verip kalır. Rahmat, işine ilgili basın, Gülzada. Rahmat, qol chaqib qo'yingizlar. Bunaka. Lök atletik oyunca, jengil atletik oyunca. Anan eğer Qırgız'da jananday taşırgıtı bir жерди basıp almay janan olimpiyada ötse titip koyabız go biz andayda. Konsertin başında programma uşunday жазылып kalğana байланыштуу учураша албай калып кечиресиздер. Assalomu alaykum. Bugünkü konsertimizin qadırlı qonoqtары, hormatly gülkü görmandары, satira sүйүүчүлөрү, sizler mene şunday aydan aman, жылдан esen, men жақшы көргөн, men сүйгөн, men özgöçө sagынып kelgen şol Oş şahrыбыздын turgundары, Oş şahrыбыздын qonoqtары бүгүн konsertke hoş kelipsizler. Assalomu alaykum, mag'lub uchrashib qolibsizlar men. Жақшы oturasizlarmı? Amansızlarmı? Qala vaqira tinchmi? Endi shundaylar so'rashali, sebebi bu tanishlar bo'lib qoldimi? Çöp qanti çöp. Çöp qara jerga kirsin. Saviz mi ne oldu o saviz? Arzandadı. Bu munday uchrashgan sebebi biz görüşçülerin barın tanıp kalganımızda biz de özünün görüşçülerimizni tanıyız. Bunday qaysi günü kimler keledi tağı bilemiz da. Barыңızlar tanış болып қалғансыздар ушунча жылдан бері. Sizler konsertке келіп отырып жатқанда biz sizlerді қарайбыз. Kimler geldi, kimler gelmedi. O qara teşikte görüңүздөр бе кичинекей? O şeyden Abdülke göz etaş bol turub o şeyde qarayışından. Bayağılar gel. Kim gel? Mağa. Rahmat, qol chaqib qo'yingizlar. Rahmat. İki adamın atından deydi. Rahmat. Bunaka. Biröge gül versen sana gül vere. To'ra. O xonog'izga pul versen bo'lmagan, ular pul vermey ekan mağa. Rahmat gülüңizlerge. 4 yıldan beri em aldım güldü. Oşta için oşta tölk pul veretiler. Rahmat. Oşta teşkide turib olsa ki qarayöse bayağılar. İyi hali gece geldi, hali gece geldi. O arkan qırat boş durat ko. O yerge baş bulaqlar gelçiler bugün gelmedi şatoşularçı. Hiçbir şey var okşaydı. Tanıyımızda sizin görüşürüz. Bizden konsertke kimler geledi? Bizden konsertke jalan şol
30-35 жаштан өйдөнкүлөр келет. 35 жаштан ылдыйкылар биздин концертке бекер киргизсең ham отурбайт алар. Чыгып кетип калат алар алымдай. Түшүнбөйбү, билбейм да. Мына бүгүн деле залда жалаң ушул 35 жаштан өйдөнгүлөр, 35тен ылдыйкылар барбы залда? Кимдер бар? Жо, силер апаңар менен келдиңер, баланы концертке келдиңер. Булар апасын алып келди, эжесин элте келди. Булар концертке кирген менен деле апасын отургузуп коюп. Telefonda oturup söyledi. Şimdi oturup WhatsApp'ta keçke. Arkanızı soraydı, kayaktasın size konserttemin deydi. Kimin konserti ise bilbeyim deydi. Niye oturasın dese apam ap kegem deydi. Kimder eken dese bilbeyim bir kapkara kişi menen bir özbek okşoş bala çıkıp söylep atat deydi. Bizi tanımaydı hele de bula çıkıp. Bular жаштар эркинде концерт көрөт баягындай. Жана ничке баскандарга берипсиң баскандар ошолор. Ошолордун концертин жинди болуп көрөт. Анан өлүп калат ошолор көтө. Кече Кайрат Нуртас деген концерт койду ХБКда бир жерде. Интернеттен көрдүм карындаштарым. Эми бул көрө албастын эмес, эми просто мен бир тогон агаңар катары айтып коеюн. Уят концерт көргөн болбойт, уят болот. Как будто ошонун жанына барса Кайрат Нуртас ушулардын бирөө экөөнү ала кете тургандай журмалашып атат жерде билем. Биз мындайраак кийинип койсок айтасыңарга, элди сыйлабайбы деп, аба, ушундай айттыңарга. Буларды азыркы молодежьга болду. Кичине ошо таксыр айтмакчы, аврат жабып калса болду, көрө беришет булар ошо жерде кечке. Кайрат Нуртас деген инибиз концерт коюптур. Мен интернеттен көрдүм, телефондон көрүп калдым. Жана жатканда кийип жаткан лазим менен агыштан. Кайрат Нуртас ошондой менен кроссовка кийип алыптыр. Ана, ыштан лазим менен. Биздин молодежь жинди болот ошо жерде. Кайрат. Биздикилер ошентип концерт көрсөңөр бир беле болосуңар өзүңөр силер. Силер деле кыйкыраласыңар. Абдулда деп коюп. Жасалма жашоо болуп калды, жасалмалык болуп калды. Şu kraskанын көйгөндө сулуулук салуу. Мен ошто эң көп ушул сулуулук салонун көйгөнүн байкадым да. Ар 2 метрде бирден сулуулук салону экен. Ар 2 метрде. Шунчалык профессионал иштеп калыптыр биздин салондо иштеген кыздар. Молодец. Маймылды 3 күндө көйгөрүп берет бар мындай жасасачы. Сәлиме жеңем окшогон бирөө кирип кетиптир. Бир паста әселе болуп чыкты го жерден. Жасалма бүт краска. Мына чыныгы сулуулук, мына мыналарды кой. Апаларыбыз эч кимисинин бетинде крем жок, башка жок, каш кирпикти боямай деген жок. Мына таза. Ошон үчүн силердики мындай кенен жүрөсүздөр да. Биздикилер тойго жөнөп атканда биздин кыздар бир жарым саат евро ремонт башталат ошо. Birinci kalın kılıp sersaman kılıp bir şuva alat. Sersaman kılıp bir şuvanın arkasından kumşu vakti beri bana şuvaklöke tartıp gruntovkanı berdiğinden ayağını aboydu şadak dereden. Anısı üyden çıkıp restorana varacak katıp kaladı. Toyda tamak söv atkan kızlardı karasan gana em ölüp atkan balıktır okşoş. Ya kıyımlılardı ozula. Alar sizlerge okşap konsertke gelse sizlerge okşap dep gül albaydı. Katıp kalgan da. Da oturasın. Alar sizlerge okşap deyip durgansa remont öyle buzuk düşüyor. Şunun için çınık öz yüzümen yaşayan yaşlı da mı? Çınık özün sululuklar. Amançılık olsun. Yani biz her bir konsert koygan sayın sizlerge жаңы ırçılarda alıp gelip tanıştırabız. Men bugün de ошол sizlerin aldığınızlarga bir жақшы жигитти чакыргым келип турат. Бул жигит менен Москвада таанышып калдым. Былтыр октябрь айында барып ушул Москвада иштеген биздин
ушул кыздар менен инелерибиз менен жигиттер менен негизи эле кыргыздын уул кыздарын аралап ушул жашоосун көрүп келдим. Жана жылгама жылкычы болупмун дегендей, эми биз бул жакта билбейт экенбиз да. Ар бириңиздердин үйдөн бирден уулдарыңыздар, бирден кыздарыңыздар ушул жакта иштешет. Рахмат байкуштар. Ошолордун салган акчасы менен биздин Кыргызстан жашап атат. Чын өлкөтөй. Муну калгандай жаман көрсөң го, ошолордун акчасы менен Кыргызстан биз жашап атабыз. Ошолорго рахмат. Мен ушул бар ушул жеринен көрүп таанышып келдим. Биз биякта ушул 15 миң, 20 миң акча салып койсо, сүйүнүп отурат экенбиз. Рахмат балам, кызым салып берди, балам салып берди, кызым жөнөтүп бериптир деп. А бирок ал байкуштар ал жерде ошол акчаны кантип таап атат, эмне жеп, эмне ичип атат, кандай жерде жашап атат, көп үмүтпейсиз. Биз главный акчаны келгенде. Мен ошол жакта мигранттар менен сүйлөшүп калган, ушундай айтып калдым жем. Азамат жигиттер, кыздар, молодец мынакей. Айына 50 миң, 60 миң айлык алып иштеп атасыңар, азаматсыңар силер. Элди бизди багып атасыңар. Силерде жакшы экен, бүт бардыгы жетиштүү экен. Баары жакшы экен десем, ошол жерде балдар айтып калды. Ошол өзүңүздөрдүн балдарыңыздар, кыздарыңыздар айтат, "Жок, Тынареке" дейт. Бир нерсе жетишпейт дейт. Эмне жетишпейт десем, "Эне да" дейт. "Эне сиздерде бар, эне апаң дейт, чалып алып, балам, şu kurut salıvereyim, palancanın balası getip atıptır. Sarmay salıvereyim, asel salıvereyim, şu örük meyi salıvereyim, alma salıvereyim" dep uşintip zona kuruşat deydi. Oşol кезде bir neseni ayta albayız deydi. Emneni desen ayta, "Apa, almaga, örükke, sarmayga bardığına rahmat. Kolunuzdan gelse, mümkünçülük olsa, jetiniz menen mehrimingizdi salıverin" degenge jetpeysiz deydi. Айтачыл. Ayına 300 ming so'm, 500 ming so'm akça karmagandan göre ayına apamның kolun bekem kısıp jitim bir jit tabasam, oşol maga dünyanın toldurganday sezilettim. Onu şunday tarizde жазылган bir жакшынакай биздин Melis Mamatjanov деген ошол жаңарыкты жакын жаш акын жигитибиз бар экен. Тийген үчүн апакемдин колдору жубай жедим айылымдын алмасын деп ушул Москвада жүрүп жазган экен. Ушуларды ошол обонду биздин ушул Москвада ырдап жүрүптүр бул жигитибиз. Мен ошол жактан бул жака алып келдим. Melis Yusupov деген инебизди алдыңыздар чакырып коеюн. Melis келе кой. Бул Melis инебиз эми концертте биринчи жолу ырдап атат. Муну Москвада görüngön burçlara süylep jüre veriştir bunlar jergile. Tokay pokay alıp barıp öyle. Bir koydu böyle çağa öyle şeyde dön koşun üstüne şaşılık kılıyla bu beşeran kıyıkıtı koyu beşeride. Ben ayıttım sen ayırda gitsen. Çok ol ködesin o kadar. Yeri gelsen hafıza gözden narı kılıp koyuz bir kılıp koyuz da hafif gelmeye. Melis Mamatjanov degen inimiz. Şol çıkarmada atkarıp etsin. Diygen için apakemnin kolları Jubay jedim ayılımdın almasın degen çıkarma birinci jolurda badat. Anan jagып kalsa kişine kol jagып koysalar, jakpay kalmasa hiç kimge aytmayacak. Kamera öçürüp olsunlar o şerine. Aylanayın içine alaksıdık toy bodum bu işinden emne berip cibereyin deginde merminiz gerek deymin içimde sağınızdan götürülüp kan basım susaganda jutkum geldi jarmasın apa kimdin tigen üçün koldoru ayılımdın jubay jedim ayalmasın Güy pölöktüp kıy
yaylap yolum Günde estep jatsa gerek joruğum Düynödögü tatlılardın içinin Nanınızdan damın tappay yorudum Sağınıştan götürülüp kan basın Susaganda jutkun geldi jarmasın Abba kimdin tigen üçün koldoru Ayılımdın jubay çedim ayalmasın Salganınız geldi jarım bulutun Sezimime çaçılganday tunuksun Ömürümdün ozar çuday sezildim Örük kağı taza balı kurutu Ey sağınıştan götürülüp kan basın Susaganda jutkun geldi jarmasın Abba kimdin tigen üçün koldoru Ayılımdın jubay çedim ayalmasın Abba kimdin jubay çedim ayalmasın Melis Yusupov. Bağıva. Ne oldu? İyile atıyorsun o mu yerdelder? Rahmat. Rahmat. Sizler bizden konsert geldinler mi? Melis'tikine geldinler mi? Sen uğruş oda da okşayısın bir kaçık oluyor bir de. Apalar olsun. İyile otadık. Uğul kızlar da istep sağanıp ettiğinizler okşaydı. Gelin sizlerin bizim aksakallarımız oturat. Cüp olsun. Sizlerin suranızlar önce. Melis, oğlarına, gelin konaklarına cüp kılıp koy. Assalamu alaikum. Жалпы концертке келген қонақтар, Құтманды Құшуақ келсеңіздер менен келіңіздер анда мен жуп қылып Мақсат Құлыев ағабыздың Жөні балам деген шығармасын атқарып берейін анда. Жөні балам, сен чоң ойдың, айыл жұртқа барып кел. Айыл апағандай жатат бір қабарын алып кел. Чоң атаңдың қоро жайын чөп басқандыр белчеден. Чалдың сөгін бір ағартып, Çar tarafın çabuk kel. Ayla balam cılkında ata baba curtuna. At tübürtü vata münü bir canırsın kırkırdan. Kolu canaçtan
Kımız içken kırgız elem kırdağı, tundurmaday tunup gezim tögüldü bü turmuştan. Çoğ apandın gemegesin bir tüt ötüp jagıp gel. Gelin gedip tikken ele göşөгөsün tagıp gel. Komşu kolun tuğandarga müydü çaydı tabıstan. Göңdө kalgan жалgыз taka kan boruna kagıp gel. Ayda balam жылқыңды ата баба жұртына, мен құруйын шар кезіп айыл қалдың ұнытта. Жеті атаң басқан жер, жет өсіп үт жатқан жер. Мені тартпай çoğ ataң тарт, жұртташ табайт Қырғыздан. Есіз қалған жайыт тағы малын жұртқан айдап кел. Есін дағы сағын қандырдал өзүндөй жайғап кел. Мен кеткенде менген аты аза тартып бош еле. Çoğ атаңдың намысына çamdarатын байлап кел. Ayda balam жылқыңды ата баба жұртына, ат түбіртіп ата мүні bir жаңырсын қырқырда. Таңды тосқон қымыз менен қырғыз елем қырдағы, тундурмадай тунуп кезим төгүлдү бü турмуштан. Жөнө балам сен чоңойдуң, айыл жұртқа барып кел.